yang di ke mata. Betul. Nak ke dilai wahai tengku masalah telat nak tuju jauh baik tergesa-gesa. Kenapa telat tu? Nama macam tu. Tu wrapping ah. Waping. Sayang boh siku tunggu kulit ji coklat. Ya. Sayang boh langsat tunggu kuning tembaga. Beres. Memang uronyo acara bere tat-tat. Sebab MC Rajab ni sewa. Beres. Tapi menyokan tanyang masalah telat. Dengan hai sahabat ulun calitra. Datang silimeng tunggu mangan mi Aceh. Yang paling beres tunggu rasa mi putra. Beres. Kumaah kamu tunggu telat bacu teh jaitan medaleh ku ba jalan raya. Ya. Bapreh ibu kecil kadelah ibu Saideh. Ya. Bapreh empa ka maneh kadelah kalela. Bapreh bang mae bunuh dengan masalah. Ale pui cukai haude Honda. Mata kau bapreh adalah cukup talile. Ale pui peh-peh ku ide lang kama. Pai pakai budak ku hino ka depan pak bine. Lagi awak Bangladesh oi saudara. Kenan Kelantan hai tunggu mutuah belen sanggah kamu di luar. Hai le mudang hai tunggu mutuah. I babah kepo di muka.